ata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi. Ayu mwendo ni ukulia no thukuma kana na no nthembo tu ya pa no thukuma imagine thukuma no thukuma kwa mawia maume menda mengi mawia maume menda maingi me maingi so ambeza sikala umene otondo kuma ketha we with in short tichu moto kimeacha you say you know why itawali angalia kwa muno niki da twigito manana ba kwa kayutu kwa mbonda bibike kwa kuita yeah by then that is single for lani utobise 1 year 2 months around 2 months na kwa witina either ndideta ndo tano wo andomeana ana kana tano usema kwa linde nono kumanda omanthi omanda na kwa kagambo kwa short ni okula omanda andwano atano nebo manda kana aye nether ndideta ndo atano witina ana manda abantu nitaona either mundu kumbelewa mundu namwe ndo the out mundu ngamwe umunthi nenda twiba ndo bana nenda nenge mbesa ngaike ndo fulani kumbelewa ukumbelewa na ukumbea kata na kati wandwano atano ndo akwatomwe aye kwani ni bani dikata yakana kwa chinetha niba kweli kwa niwe selete ando ainge aye kwani wewe ndo ndavya usu unatia ni nake noe aye nowe alikuwa yeye peke yake tu noeli maisha magu noeli maisha magu manemo noeli kuma mana wewe na ubungu mjomba kuma na mana kutuma ndo noeli no akaile peke yake na waambe wana ndami na chumwa also ndami na chumwa also sponsor kwani ndo munenga kendo kana we manisha hata ndo ayosa sponsor au no si mundu kumutekea kana no wae no ndembo wa munenga ti mundu endo ate serious penda abaili wanatiba tatia jati kumunenga ndembo kana chao ose nowadays akamekile mono mubaba oka makabeta nake ona kindu cha muthemba tosi binyoga monzuve ai na ndithe mundu kunzuve ai although akambea na kibeti tuendania lakini ndio ninye nikaba indi ati anakwe ai twele tumatukwa twena bata muno na obaba kwa babas lakini we mozuve kindu cha kukioza na mundu asove nenge kusobia utakonge kweva kusobia ka kwenda ninyonge ndio no kayogethela topic la we unaite aye ndo so isundia ndawo kethela yadi wa ithoka ikathea ugwa kabulania ngima ithete ndi baila ukanai kila cha maana no tabia hii neither in 5 relationships ila say that si toxic tuelano ando ama mayumbe ka ulangwenda ngwatia ayuna asiai kwenda ama kwikata kwenda ama kwikata na kwa ni mundu outgoing aniende to spend niwa nyokula kwenda ya tukaisa ndembo wenda ama kwike out nundu waambia out na ukula waambia ngwa nomba ndiye sekala kasumba gailia ayetuvela tuili hata aye twele wa designer kwa we alando mo provide wa naome diko provide wa nyeno la we ndithukuma tena we wa mundu umeno mo mbesa sia kwa tisi yakwa sia kutisi itu before to thimuno uthukuma we awiba kuma salon na salon beauty shop na nenge nike you the provide wa naome kile binda kila chama na tiku manda tio wenda na msi ilanga kwatakana yutuka kwatakana tu inaku tuwa punela ukuya ithangania tutethania ba ekani ume ba saila naona we mubine na kwatia onatoka sotwana pandowe ndio so tiwa chumwa no manda we ongi kwani ndio na we professional wasome kata professional work we la profession to some na tiwe ya profession to some ni weto kutukeza weto
Na siana zikaipa wa skulu na chao. Na wetu. Ngai no provide ya. Asi. Nencho kitumi. Kwa maana. Ngai no provide ya. Nencho kitumi. No ni no change. Ngachenje. Ngaikaetha faith. Ngatuika u. Masi. Ukauma kuthi outini. Ngaenda achumo. Tukaenda kanisa ba. Nola utabia ndienda achumo. Ndina asiandwa enda achumo. Na yue ndo ni change. Lakini niendai. No change. Ukauma bandu ba mundu wa kuthi out kila saa. Hai. Ukethela kula twathigenda twathi fellowship twathi o imwe. Ukeza the fellowship na ndiye so thini sasiana. Fellowship no out inge. Hai. Ukayu ndo akilania dunia ya out. Ya party after party. Newe amaimeta u. Ngadi Jesus after Jesus kana ngadiva. Ne Yesu. Yesu after Yesu. Yesu ndena thina. Kangutabia. No ndena doubt. Wambia hii. Kaunde ngaka ile na saka umia stress. No bauba ni baupa wa meta party after party. Baitha hapa stress na kila mundu tuyeso bwana na by the way. Stress si yako ngalesu yenge. Wewe manda mukaili hata. Mundu mukolangu manda. Ni manda mundu utono support. Maono makwa. Mundu mukotono support ndoto siakwa. Mundu mukotono sobia siana. Na mundu mukotono kwatania. Tukaeka mundu manene. Najue wona hata nyeni kwamba sata. For that short time twanena. Nyenona no benduke. No twike mundu mukamwa ili. Nyako ndi ready ngotebeka lakago. Nondo bupa Jesus after Jesus. Oba twenda together party after party no mwithia na nandu mukabona busy. Ungwatia biashara siba isusi kunia wako. Itakunewa kanisani. Yu kanisani ni tu boya kana ni tu nena biashara. Tunene kala chango. Tunene facts. Pai kanisa itakunewa ona kanisa ni pena mwana wako ni ya Kilondo. Na yue. Ketha kanisa pe kanisani andu noma kuni mondonde. Bona bu kanisani ndo athi ukamanda mundu. Ukie ba Mbenzi. Niki. Nondo nena wekwatu. Na kwa nini na wewe kwacho lakini bani ona nako na negative mjomba. Nondo wake niwo wimba nange amasano ndo twekakenga nondo wake twekwatania kwa mbonda bya nondo wake yu kijana mtanashati ni chao anga mtanashati na mtana wote ni chao nikosete ni chao nakosa yu ambia wewe wenda mundu ukubadilika in short ndo wenda mundu odi party after party wenda Jesus after Jesus na kwa nikuya buba party after party tia ndiye ndachumwa ninaenda achumwa na nini thia na anando lakini ukese thia ona bubu mwesa ona na biashara pa party after party maanisha mundu athipa no kunyona ku wani ukola wimanda Mbenzi ndino wa Mbenzi wimanda Mbenzi mutono the out kana wimanda awena mundu ukunielewa na ukumpenda mundu ukumbia ketha bunu bo ukwatia clients ya kusia biashara sasa kukwetea sika kunenga order sia braids sika kunenga order sia chau indika ona ngo support ngo kwikia ona stock na niwe si thina na kwanga muya na pala uthuku mai na kwani ngukwatia ti mundu ukumbia nenda ubadilike ume maisha ni azumaku uke maisha yange isukotaya dictator na maisha isukotaya sindo sia bitwe wakati tio dictator ondo na kuelewa ila moito aito maikala ni no wenda tio dictator ondo na kuelewa naona wenda nguelewe lakini ndo enda ungelewa sio kusema ukweli wenda nguelewe lakini ndo enda ungelewa kani tumeka wadika kwa heshima kase mbaka inauma kijana mtanashati noka kase nondo tu kwatania ayu kwanza kajuisi kani tindie ninyone na leather ndinyo sindo ingi kana ngwetisia nengo yesindo isu ndesi aitikila aye mundu ndache kadhanya nombea nite na sindo isu teka ni mundu ome okukuna sindo isu paina thina kusu noeleka nondo ngingo ndia abetoka chao ndia abetoka mutwe my friend tu century ingi we tu century ingi lakini ambilelia manthino nao na Adamu nao kwa uni mama ambelele nini ne mama ambelele na moyeba sasa na kwa nini thapo umiyeba ya umio kwa deni lakini kwa yai siendo isu ne babala Adamu kana Hawa kuna siendo isu si apate after party umehubiria kutosha kwa heshima mwa
weka ninuke tiko thogu nye nena ya ule unena ya kwanza weka ni ambo uminia lakini ndetweno mtanashati ndetweno alia na bama vitababe kijana mtanashati kijana hambodu kijana kitani tashati mwana ni chochete muno wena self na nenge ndiye yesi yoke tawe humble ndwelo mbelewa wese ukasindu iyo kuna yo ndabasasi we kunokwe kuni kuna na isi we kunokwe nana sindu iyo melamelanje sia out we tandiko kwe mbona no oti ye ntina ko umam nye kwa yuna kita obidi ni otabye kala kawo nondo yakanyengo nyanda kameno ya Yesu nando anda nyanda kameno ya Yesu na wa minonywa tokethia no ituni ndi ati andikwe ne nywa ngaleno ngenye ne nyanda kame ndio siona ndibadilika aichao ne remain kijana mtanashati na mwendwa kijana mtanashati mwendwa Mungu tapie kujomba mwendwa mtanashati isi onde mbachao keka wi mundu wa kuelewa ndakamesi ya Yesu ida wambitisi kwota ngetha ndinyo ba gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kona ile uwe na kola kwaondoka kula sio kwa kilende kwa hii mbesa sia kwa hii nitandika bina pa kwanza na uwe seleta yuni oketa pa uwe seleta niona oketa iti affair yu kama na kukula fair kwa tu ndio gula mngima malu andi manai myao ete ba hii myao si biao so wow ni asante monoando Mbenzi na Mutongoi TV kwa huka besu lakini kwa heshima we negative bauba iwe pasta nena lea ona ni kwa tia mbesa isu si akwa kachumwa isu na twaona so out lakini no ni request mukaetha mwikwata mundu ungi nitonetha ndi hook up nake ningushukuru ni asante Muziaisia wamina gweyone ya date ya mundu uwe Faith Mwende kuma mwala na mwendwa kijana mtanashati ni date mwa inetheka yingi bulo yatumantheka obono kabisa newe Faith aigulia mundu uwe mwendwa tukanyisa antha kama ya Yesu na ge Faith wene wapate after party itwa manya mwendwa wene pastor newe aigulia tukaisa anthembo kana tukaenda kesha na kwa ni wapate after party indi niwe yone yake ndo olo chasonga Egi toa kilungu cha Mbenzi wina kwa Star KBC. We ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya thanthatu tunenge mwanya wakwe kwatia Mbenzi.